Yesu ashimwe nshuti y'umusaraba. Ku wa kabiri tariki ya 28 ukwezi kwa kabiri 2023, intambwe nshya ku munsi wa 59 w'umwaka. Kubera ko wantakiye kandi ukaba umpamagaye, nanjye ngiye kukwitaba nkukorera ikidasanzwe. Zaburi 126 umurongo wa 4. Uwiteka, abajyanyweho iminyago utugarure, tumere nk'imigezi y'Inegebu. Mwene data, Imana imaze iminsi ibona ko mu mutima wawe, mu migendere yawe, imikorere yawe, plani zawe, gahunda zawe zose ufite ishyaka ryo kubona ubwiza bw'Imana. Waragerageje kera mu minsi yashize ukajya ubona nta kimenyetso, ariko Imana iravuze ngo igihe kirasohoye kandi kirageze ngo nawe ubone ineza y'Imana, ngo Imana ikugarure kuko wayinginze ngo ikore ikintu kidasanzwe, ije kukwiyereka bidasanzwe mu buzima bwawe kandi urabona impinduka. Mana Data wa twese, urakoze kubw'ijambo ryawe. Ndakwinginze ngo mwene data umwiyereke aho yagiriye gushidikanya, umwiyereke wakubye inshuro mwami ari bubone kugira neza kwawe. Aho yihebeye mwami Imana ikomeye, umwiyereke wazanye ibihe bishya. Aho yacikiye intege umugarukire wazanye ibihe bishya. Hanyuma mwami, imirimo itangaje ugiye gukorera imbere ye ibidasanzwe, mu izina rya Yesu Kristo